dati cyubahiro. Yo, haleluya. 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 Ngiye kubaheza ubuhamya bw'igisirimba. Ngiye kubahereza. Tubumvishije ejo Bishop avuga hano. Igisirimba habaye 2018. Nsaba mu itorero ry'iwacu amezi 5 ngo bankorere igisirimba cy'amezi 5. Ngo mare ndagenda nje ku murambi wa Mihunda. Nabo ndababwira ngo bampeze amezi 5 y'igisirimba kandi ngo kize kinerekera. Kibi cyanje bakifashe. Kibifashanyo. Icyo gisirimba ngo kimare cy'amezi 10. Gikora akazi. Kibohora umwana waruboshwe yaraciriwe urwo gupfa. Icyo kirarangira. Ngo habe muri uyu mwaka warayushize ntaraza hano kwicara muri baraza. Pastor umwe aravuga ngo se nta soni zangira zigisirimba. Ngo se ngo nze mpora mbyina igisirimba ngo imbere y'abakristo. Ariko bahungirira nkwereke data we. Ndamubwira ngo nzakibyina nkibyine kugeza iteka ryose. Amen. Mana guheza umugisha. Haleluya. Ibyo tibikunda. Nta muntu wakunda Imana muri silence ngo ageze imyaka 30 wowe nguriye tuta. Kandi hanze ni ingare ni inzembe. Amaze bashikamikana sabagahwera. Ikimenyetso gikomeye cy'integenke. Abantu benshi bashaje imburagi n'abantu Imana yari izi ndwara zikomeye za diabete na sida. Imana ikakurinda indwara zikomeye wamaruka yitura kwicara gusa buri munsi. Kama igihumbi ukaryana ijana ry'Imana. Naba bandi bo mwikaze abantu basabarya barurwinda aho Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo abantu bazo babikunda bakunda impya. Santa munzani oranga imitima ikunda Imana. Nimba utazutanga icyacu ibindi zose n'ububandi. Nimba ucanga mwene so ugatukana kumbuga. Ejo bundi hari umupasiteri ari hano muri Kenya. Yaratukanye kumbuga yamaje kugotora aravuga ngo nyamututse nguri ya mushenzi ngo wa mushenzi we. Kandi hatuka umukomando uri muri ariko revera wiwe nimba atarabimenye yaratekeje ngo wowe mwongorera. Umupasiteri nejo yarari hano. Ari haya kugatorero ngo nyamututse umukomando uri Kinshasa. Nguri ya musheze ngo wamushinga we kuri WhatsApp aramutuka ku rubuga. Umupasiteri usenge ari hano quelque part. Umuntu azatukana gute kugeraho tukana ku rubuga wamaruka umupasiteri ku musaraba.
n'ejo nyaramubonye yari ari hano ejo none tiyaje si ni wowe nese ni wowe muri mu gutukana ku mbuga ntimuri mu gutukana mukanywa ameza mutireze umuntu yotukana kubaho kumukomando mu ofisi uri Kinshasa mutabanye no muri quartier mutagira ico mupfa ariko ibyo byose nibiranga kugira gute bagomba kwigirayo umuntu akahabwa inshingano za pasiteri adakunda Imana aba bandi nabicanye jewe nyatukanye ngatukana bene uko nyotanga n'isumu nyotega n'ishara nyokora ibintu ngabingana were zose ni kimwe turarangije teme yacu ugarukejo teme yacu ni ugukunda Imana ugenda ubyipimeho gusa ukunda Imana ariko ye
Thank you.